پێشانگایەک ئەتوانی ئەندامەکانی ناو دەرەوەی مرۆڤ و ئاژەڵیش ببینی. ئەتامەم بوو پێشانگایەک لە ئیستانبول. پێشانگاکە ئەتوانی هەرچی ئەندامەکانی ناو و دەرەوەی لەشی مرۆڤە بتوانی بیبینی. چەندین تابلۆی لێ نمایش کراوە لە ئیستانبول. هەموو تابلۆکان ئەندامەکانی ناو و دەرەوەی لەشی مرۆڤن بەڕاستەقینی، واتە تابلۆکان هەمووی ڕاستین نەکو بە دەستکێشابێتن، ئەندامەکان بەڕاستی دانراون. ئەنجا بۆ یەکەم جار ئەم پێشانگایە دکتۆر گۆنتەر ڤۆن هانسکی لە ئەڵمانیا کردوێتیەوانێ. لە ماوەی مێژووی ئەم پێشانگایەدا چەندین جار لە چەندین وڵاتی جیاواز ئەم پێشانگایە کراوەتەوە، واتە ناوبانگێکی زۆر باشی هەیە. ئەنجا ڕوودا و فیچەرێکی بۆ ئامادەکردوون، با پێکەوە پێشانگاکە ببینین. ئەو حەیوانێن ku çêrmêwan hatiye goran û wekî din hemû organên wan li cihê xwe ne, ew çendîn salin wiha li ser rûyê cîhanê digerin. Ne peyker, ne melzemeyekî plastîk lê rasterast laşên heywanên rasteqînin. Destkariyeke taybet ya bi navê plastînasyon li wan hatiye kirin, av, xwîn, xumam û hemû şilehiya wan jê hatiye miçiqandin û li şûna wan dermanek hatiye zerkê kirin. Bi seya wî dermanî ew weke mumya dikarin heta hetayê bimînin. Ew pêşengeha bi navê Animal Inside Out, ango pêşengeha anatomiya ajalên rasteqîn e. Pêşenge di gerexwe ya cîhanê da berdewam e û niha jî li Stenbolê ye. Gerçekten büyük bir prodüksiyon var burada. İçinde Prodüksiyoneke gelekî mezin heye li vir. Di navê de hem figürên heywanên mezin hene û hem jî ew wêyekê pêşkêşê ciwan û zarokan dikin ku karibin sîstemê wan yê biyolojîk û anatomîk bi awayekî herî zelal bibînin. Li vir zarok rastî agahiyên gelekî balkêşî tên. Gelo bîra fîlan çima ew xasî bihêze? Pes ku vî çawa li ser cemedê dimeşin? Ev der bankayeke agahiyan e jî. bir bilgi bankası. Evet, zengin bir bilgi bankası aslında bu sergi. Laşên zêdeyî sed ajalan di vê pêşengehê de cî digirin û ew ji hêla cîhana zanist û hunerê ve weke mezintirîn pêşengeha anatomiya heywanan tê qebûl kirin. Mucîd û zanayê Almanî Profesor Günther van Hagens bi salan li ser her laşekî xebat kiriye û di dawî de jî ew tablo derketiye. Günther tenê ne derveyê laşan lê hemû organên wan jî bi heman şêweyê kêmilandine û tu him ji derveva wan dibînî û him jî ji hundirê heywanan ve dikarî bibînî bêka metabolîzmaya wan, sîstemê xwîn, mêjî, dil û hemû ew cîhana nepenî ya binê çêrm çawa ye. Von Hagens dema vê pêşangehê amade dike, bi hesta naskirin û heskirina ajalan dikevere. Ya rast dema bedenê mirovan plastîne dike, dest pê dike bi laşê ajalan jî kar dike. Dibîne ku sîstema çawa dişibe hev û dixwaze vê yekê nîşanê hemû mirovahiyê bide. Mixabin di demê dawiyê de me hesasiyeta xwe ya li hemberî xweza û heywanan ji dest daye. Bi saya vê pêşangehê hewl dide careke din bank li mirovahiyê bike û vê hezê bîne bîra wan. Bulmak için bu sergiyi yaratıyor. Pêşengeha anatomiya ajalan bi salan e li ser rûyê cîhanê digere û heta niha li 6 parzemonan çûye 34 welatan û li 140 bajarên wan welatan hatiye nîşandan. Bi giştî hejmara kesên ku seredana wê kirine jî ji nihava ji 5 milyonî derbas bûye.
پیشنگه کو به هفکاریا زانینگه جراح پاشا لنافچه آتا شهیری ده هندری مولکی دا پیشوازیا خلکی دیگه جهلا سرلیدرن و جی نه تنی بالکش لیوک خباتگه نوازه تی نرخاندن. بزنه که آوز کو هینا کارکن وی دزیکی ویدانه چیلک، حرچ، گوریل و حتی لاش انسان اکیجی وها روتو رپال تاوی هر تشتی خواه لدوی دریه. او خباتا پروفسور براستی کارکی نوازه بری مدده سیستم هندر یه آجالان و حال مدکه بیولوژی و آناتومیا وان جهندر و جی ناس بکن و جوان حز بکن. از کسی کم که بسالانه با آجالان را مجولم و فوتوین وان دگرم. جبو که او درفتا بالکش و نوازه پیشکش کریه از سپاسیا ویدکم. sağladığı için bana teşekkür ediyorum. پیشنگه کو میوان خواه دردخه سفاریه که آناتومیا آجالان جه 3 سالی مزنتر با هر کسی در فتک به همپا پیشکش دکه داتو جیانا آجالان گوشت، بتان، دامار و مکانیزمای بیولوژیک آد هندری واندا کو وک فابریقه که دو شغرجی جنیز و ببینی. هنر، بیولوژی، فیزیولوژی، آناتومی و هستتیه که بالکش یا زانستی اوه حتی داویا مه یکی یا 2024 لستنبوله به. رایسترک، روداو، استنبول.